portirom, da ne bi ne daj Bože zakačili putin, pa prosuli svetinju, prekrstite svoje ruke na grudima, jasno glasno kažete svoje kršteno ime i to je to. Kao jedan dan i vječno traje i vječno je ponovljivo i vječno je ispunljivo. Evo danas slavimo svetog velikomučenika Prokopija. Prije 2 dana smo slavili i posluživali prepodobnoga Sisoja. Prije 10-ak dana svete apostole Petra i Pavla i tako dalje i tako dalje. Slava Tebje, Hriste Bože apostolo, pohvalo, mučeniko radovanije, iže propovje Trojica jedinosušnaja, Isaije liko djeva im je vočreje, i rodi si